Ibu, ibu, ngerta muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tau engke si mata baca iye, si mata baca iye salawat insyaallah ye kodeto na malasa madisi matar. Siap? Anda siap, saya loyo. Hadir de pamatu na salah si 5G mubasi matu 6G aga si matu munrina si kak gigi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Ibu, ibu, ngerta muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa nang kapacerama kono rak tenangan? Bagaimana kabar ta semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mata masih bisa melihat? Telinga masih bisa mendengar? Masih bisa goyang? Masih bisa makan dan minum? Alhamdulillahirabbil alamin. Narik komak kita mo pi matae, maring kalinga mo pi do cilie, makinat di mo pi watak kalewe, yulle mo papakedo watak kalewe, angka mo pa awatangan na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala, yulle mo pa manya-manyamangiwi, andre inungangi, iya angke, mutamarilalan na tiga rota, de nagaga pada-pada, papi nyamang, naweringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Magani kira-kira ibu, ibu, magani kira-kira narik na cabi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sensor yang ada di dalam tenggorokan kita, magani kira-kira narik na cabi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sensor ia angkai munro rilalanna tiga rota. Gangkana de limanya menyemengi kege nama pai kege nama cening de nanile pasilenga makada basso gaji coto gaji iya apalagi kuero kejadian wadi jaji de ni limanya menyemengi iya de nagaga pada andra sarasan narik kuna cabu ipung Allah subhanahu wa ta'ala. Sensor yang ada di dalam tenggorokan kita gangkana dena ni wile pasiling andre maceninge si bawa andre dena macening dena ni wile pasiling inungan maceninge si bawa inungan mapaye ya kuero kejadian ibu ya kuero kejadian wal iyasubillah. Namo mega duita namo yulle melisoli andre masoli namo ita mewi restoran kami nam makasinge deto na nariyulim menyemengi papi daliknya pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya aku makan jak mopi itu alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Wah, makan jam mana je sadar lah. Go. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan akan menjadi bangkai. Pertemuan akan menjadi najis apabila di dalam pertemuan tidak dibaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan kita ini supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril basari wa diyaiha wa ala alihi bihi. Ini adalah selawat tip. Agaya selawat tip, selawat untuk mendatangkan kesehatan. Maka insya Allah tau engkau si mata baca selawat insya Allah ye kodetona malasa medisi ni matar. Betul Ibu? Terus apa yang salah? Betul kagak tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur hari ini saya bisa bersilaturahmi kepada teman-temanku semuanya, ibu-ibu yang hadir di sini, terkhusus Ibunda Haja Maryam. Ya beberapa kali natelpon betul sekali nasar Ibunda maka deko natelpon Ture kode oko Mekah, ko ka Madinah, ya kode ko yolona ka bae, oko ka Masjid Nabawi. Iya. Alhamdulillah papidalik na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sinina pengallahu yang kay na masewi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narimakwan na naro kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ayyub Al-Ansar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansar. Situdah-tudangan si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat pada saat itu. Maka dia Abu Ayyub Al-Ansar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausani. Ya Rasulullah, ausani. Wiringa nasihat. Ya Rasulullah, ausani. Wiringa nasihat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam angkatallu nasihat iwiringi Abu Ayyub Al-Ansar. Siaga Ibu? Siaga? Telu. Iya, biasanya kota di persoalannya biasa tak 30 menit. Berarti telu di jam setengah. Siap? Siap? Anda siap, saya loyo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ligawang kana maka dia Abu Ayyub Al-Ansar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausani. Wiringa nasihat. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat talu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor sedi. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan ngilau risabana Abu Ayyub Al-Ansari, dan tentunya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
bukan hanya untuk Abu Ayyub Al-Ansar, tapi kita semua umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sedih maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo narik komas sempajaki, usahakan ngir sempajamu, sempaja pacam kurang mudah. Ayo narik komas sempajangi, usahakan ngir sempajamu, sempaja paca purna. Apa betul maka dewe? Tuminatu mati? Tidak. Aga hikmah rilalanna nasihana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah nasihana Nabi sallallahu alaihi wasallam makade ye komas sempajaki pakanjaki memen ni sempajata ye komas sempajaki aja memen nama cule-cule ye komas sempajaki atung-atung memen ni pogawi sempajange ye komas sempajaki aja nagaga mu pikiri kiwi seliwanna pang Allahu subhanahu wa ta'ala. Yule kira-kira Yule bu, mangaku memang je. Tanya ini bawa dia tulai. Salah satu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai sarubah kue. Kalau tidak salah pada saat itu Ali napodan. Nigi ko masempajak ko khusus ko masempajang ali waleko serubangnya. Akhirnya masempajang. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Selesai purana mabir sallallahu mabir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedua maka dari gini serubang ya Rasulullah maka dan Nabi tanya dia nak kasih sampajam serubang ini mengerang. Ibu alhamdulillah makanya tapi na yekodene ulle pap kesini peringerange mapamula pamulana takbiratul ihram latu beresalam maka dan kuta pakasini bitali onrang nomor sedi rigau angkata mania ibu rigau angkata mania makanya bu ya ko masempajangi pakanjaki memen ini ata aja ni musik Mesir ini tatawe karena kita semua bertanggung jawab terhadap salat yang kita lakukan di hadapan Allah. Makanya ini pekanjaki niata. Ya, pekasingi peringerata. Makanya aja kesi muceca wewi nariko angka tomatoa masempajang deke etasali. Allah. Kak makar bu? Bu? Allah. Depah. Gang kana tabi katalu Allah. Angka to mederi tu kapan kematul Allah. Ay. Kenapa? Magini di mapakor ibu. Apakah dia salah? Tidak. Kenapa? Karena dia berusaha untuk memperbaiki niatna pasti sumpung yatinna mangolori pengallahu subhanahu wa ta'ala. Magi wakana mapagoro. Ibu. Ibu. Weh, cendi paje kumicawai. Magi napuaka nama pakorong. Nasaba itu atinna rupa tawe de na pada mana kecepatanna. Pada tolo na HP angka 1 gigi, angka 2 gigi, angka 3G, angka 4G. Aga ni maku kue. 5G ni de pamatu na salah si 5G mubasi matu 6G aga si matu monrina si kak gigi iya kan ite gerena APW ite gere ku HP 5G maku ku ibu kana tapayana maku to rupa tawe angka rupa tahu makanja peringerana macepa peringerana nakana limana si sambunna tinna si bawa pengallahu subhanahu wa ta'ala alhamdulillah. Tapi jangan sombong.
Karena ada saudara kita mau dibantu. Engkau tahu kasih ini Pak Dudu Pak. Allah. Aja nemu pudang ke sini. Kamu tahu mana kasih pujang. Nah, tu muak kami tu bawang. Ibu. Peringaran rupa tahu dek nama kanja. Makanya mesti pakai singiwi. Mesti. Makanya iman tasyafi'i. Nah, wadingi. Maka dibolehkan membaca usolli fardal subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allah akbar. Magai usolli lillahi timue bantu atie meringarari pengadau subhanahu wa ta'ala. Ya kau mau kan lima yang kamu pemengerang. Napa ni makar Allah mengerang dia pengupan remanu panu pemang. Ya. Mau kasih pemang Allah. Angkai mengerang gunci motor dia malu gai loko malai panu pemang. Kenapa? Lebih baik seperti itu daripada yakka bawami nadik gagama muka. Hadirin dimuliakan Allah. Di pekanjaki niata. Pekanjaki niata. Nomor 2, rigau angkana ibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 3, rigau angkana ibaca syahada'i asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Magina sampajangi jamaah yang dimuliakan Allah. Nasaba awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Mula-mula iparisa yan naritu sampajangi. Magina sampajangi ya ko makanjai sampajangi insyaallah. Makanja manang ilenge. Yang namo nariku dek pernah makanja sempajangi. Yakin dan percaya wad dilengi dek pernah. Makanya jangan heran, Ustaz, kenapa masih ada orang rajin sholat tapi majamu pipangkau kena? Apakah sholatnya yang salah? Tidak. Tapi dek pernah wad dijaji, dek pernah makasih batena mas sempajang. Magina de nama kasih batena mas sempajang. Wadi jaji de penisengi sarak-sarakna. Sarak asana. Rokon-rokonna. Wajibna. Anu nadu sekenge. Ya. Magina de nisengi sarak-sarakna. Magina de nisengi rokon-rokonna. Magina de nisengi wajib-wajibna. Wadi jaji makuti lo pengajian oko majelis taklimna. NU. Iya deto macam mana nih? Memang ni peringaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan heran kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nia taupun ne padiseng agama, malomai tama surga pammasena pengallahu subhanahu wa ta'ala." Kenapa? Mace pogawi Allah na, nesengi sara-sara na, nesengi kedo-kedo na, nesengi taratik na. Maka dia Nabi ta, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Nigi tahu salewi bolana, nigi tahu sale kampuna, nigi tahu sale bola tu dengan na. Wadi jaji melo mopi matin rosso. Na telepon Ibu Aji Maryam. Ibu di mana maki engkan Ustaz Hamka? Ya. Wadi jaji depa to mandra sepakada na telepon ni. Wadi jaji man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Ilu muangang liralam utamai surga pammasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka insyaallah ini semuanya mutamamana rilala surga pammasena pengallahu subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Nigi jagawi pakkasiwian si bawa madeceng iwe ringi dua di pengabaw subhanahu wa ta'ala. Kaya na nomor sidi de na maliwasat to mapakko tu tahu. Dia tidak akan khawatir persoalan makanan dan minumannya. Kaya na nomor dua, dia akan jauh dari ketakutan dan kekhawatiran. Niga makkada taniya iya makkada tapi Allah subhanahu wa ta'ala narampe wirilalanna Qur'anna falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Falyabudu rabb hadzal bait, mupakasingi wipakasiwiamu masompari pengallahu subhanahu wa ta'ala allazi at'amahum min ju' nawiringi andre de temate maliwasan insyaallah. Dena yang selama ini banyak dipikirkan agama tu melu yandre ya kuturu tolo pengajian ya kutulu masempayang aga melu yandre aga melu pandreng wiji-wijai aga melu yening insyaallah angkalalan na weringi pengallahu subhanahu wa ta'ala di sesena to engke makasih jaga madeci pakasbian. Kenapa? Allah berjanji kepada hambanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum minju ya narti iri ipakinan rewi pengallahu subhanahu. Yang kedua wa amanahum min khauf. Ya apa air tubuh? Ya apa kan? Surah Agar. Surah Aga. Surah Al-Quraisy. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan, jaminan dari kekhawatiran-kekhawatiran. Penyakit sekarang yang banyak melanda manusia sekarang adalah penyakit banyak khawatir. Khawatir engkanata, khawatir di agama tu sekolah na tindru matu masih sekolah. Khawatir matu pura si masih sekolah matu tindru si mak jama. Pura si matu mak jama khawatir si matu engkamoga matu ilemoga matu pak bene. Khawatir pura si matu panu engka siapa matu. Khawatir. Ya, pura si matu melo si khawatir engkamoga matu ilya bola. Masusah pinadingi, maka yakin dan percaya Allah akan menjauhkan dari rasa takut. Allah akan menjauhkan dari rasa kekhawatiran bagi orang yang senantiasa menjaga salatnya dengan baik. Bu, Ibu, apalagi sekarang ini pacu bayi, musi bayi, dene risa makada mangulo kege apulenganna, mangulo timoragi, mangulo watagi, mangulo lotagi, mangulo rijagi, dene risa apulenganna balai makukwe. Natania pamasena nania patulun na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ye panariasa salama alina rikuyita si matanna si mumpo. Ye pana salama matanna si narikuyi salama ya salina rikuyita matanna si labu si. Pura silabu ya payasa salama nariko. Itai mumpo. Kenapa? Itu yang banyak. Dega misangi, wadi jaje koki bolata, wadi jaje koki kendarange, wadi jaje koki yasena putanange, wadi jaje koki yasena tasie, wadi jaje koki yasena kapala dega misangi. Maka palya budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tau angkai makanja tentuan dari pengallahu subhanahu wa ta'ala, makanja pakasiwian dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tetai apapun yang dia hadapi agi polewi tetai papolewi apalah di sisi pengallahu subhanahu. Magai makanja ipat tentuan, magi na makanja pat tentuan na dena paja baca ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan
illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Magi na makanjapan Tuhan ta na sabak yakin ni dan percaya pong Allah Subhanahu wa taala de na uji atana de na uji hambana dari kuyiro atai de nulimpawi jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi semua itu akan hadir dari ko makasingi pakasiwet telur pong Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah yang kedua? Ya naritu napodangi Abu Ayyub Al-Ansar narik komapuadaki ajak lalu mupasusi diwerekada narik kopapolewi sesekali Pak Dimundin. Ibu. Ibu. Ajak lalu tapasu werekada narik ko yiru werekadai. Wedingi papole sesekali Pak Dimundin. Artinya apa? Timba-timbangi adai melo ipu ada. Pikiriki wiwere kadai melo ipasu. Pakasingi wirenun-renunna. Were kadai engke melo ipu ada. Nasabak nau panna-panna. Ipasu ni were kadai. Dek na narewa pemang. Nau panna-panna. Ipasu ni were kadai. Dek na niule rewa pemang. Dek na niule tare pemang. Narik koyelo ni. Puran ipasu ina tuang katalu sewa-sewa de nulle rewa pemang nomor di kesempatan na wering ipong Allah Ta'ala rigo na cabu ipong Allah Ta'ala kesempatannya de na rewa pemang. Nomor 2 were kada ia angke pura ipasu rigo purana masu de na nulle rewa pemang. Nomor 3 ya naritu umur yang Allah berikan rigo angkana na cabu ni umur utapong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekna na nulle rewa pema jamaah yang dimuliakan Allah. Yana tu nama kada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Nigi tahu mata paripang Allah Subhanahu wa taala nanniya as-surimun rinna tarolaloi mapu ada madecenge narik kode nulle mapu ada madecenge auliasmur amakoki ibu nulle mau perang ya amakoki ya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa na biasa tu ko si runtuk ni tak dua tak telu. Nah, jadi cerita. Wah, boleh kak nangi. Magasan na majelis taklim ni pacar mana? Si lampir ni sumpuk ni si basur benar. Desi ibu. Desi namati timuna. Desi nanana tapi kedo si timuna. Tiga nasa. Wadi nasa lisa ribanda songko na tala. Ibu. Ma yalfisu min kaulin de nasu adanna sedeto ma berikada. De na bicara sedeto ma berikada. De na nanna sedeto manana sangadina angka maleka. Si mata jagawi, si mata catai aga na bicara. Si mata kana bicara aga na bicara. Nareko dece na bicara, dece yo kirengin yan namo nareko ja na bicara, ja yo kirengin. Maka ina tumatutu si mata malamanang ni apalatta riasrimon rinna pong Allah Subhanahu wa taala. Ibu, makanya yeko angkat cerita jaki, apa samurid na cerita ki. Kenapa? Karena itu adalah amal gratis untuk kita. Ayo cerita. Ibu. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bagaimana kita selamat dari itu? Ye ko engkau tahu mat cerita si pulungi natiania dece na cerita salewi itu. Ye ko pale de mule salewi itu na meloko asikir ko subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Wih, kanja pajik bulana isiti mardalita bil marlita. Alhamdulillah, Allahu akbar. Aja si mubali maka dia necicil mi itu. Ya si mubali. Ya. Nah, maka dia to niru si de penaro. Iya, lowi te woni tamo ko anu pagadeang bau lawan. Ibu. Micawak itu nasabai di makwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aga pale asikiriki subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. De lima zikri angaji ki. Bacai qul huwallahu ahad Allahu samad qul ya ayyuhal kafirun. Bacai surah-surah iko pale de tiga tapala bukai ayai. Baca yasin. Iko matengangi ma bicara. Megalada na ceritana mapa mulai watalla tu timorang pura siro leko silolotang napa terlo rijang bacang yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Makde mo tu makde tu oko de nama de napa meto inasengi masengi suruh mate. Ibu alhamdulillah. Akade Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqadu qaumun dena tuda sederu patau yazkuruna Allah madam peramperi pengallah subhanahu wa taala illa khaffatuhumul malaika ipaturungi wi pamase iselipuri wiri malaikae wa nasalat alaihimus sakinah ipaturungi wi nyemakinin nawa atanangang wasakarahumullahu fima indahum. Dena paja itapu-tapu asanna riolona malaikat na pengallahu subhanahu. Niga tapu-tapu ya setta pengallahu subhanahu wa taala. Tenro na tapu. Tenroi okko yolona malaikatna. Okko yolona malaikatna. Bu, ibu aja na bawa bu. Okko na bawa lino. Tuda mak bawa nang cinampot narampi nang asakku ibu haja. Ui semansa dimimin rialo ku cede. Napa kolino? Bagaimana kalau presiden dan presiden itu mengenal nama kita, nata puasa tamaga pinadita, Mario pinadingi. Bagaimana gubernur, bupati, pak desa, pak camat, mendre memberikan kata sambutan, nata puasa tak dia nagaga pada menyama pinadingi magani nariku pengobaw subhanahu wa taala, nata puasanna riolo na malekan. Malekatku. Malaikatku, engkau kutu atakku dena paja si pulung mak dampe-rampe maring ngeraria atakku sak biwir atakku gangkana malaikat dena paja melodo puang selamat tudangi malaikat dena paja puang adam puang idosana puang puang amasewi puang puang asim puang ngidalik na puang alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makanya mengaji ki, masikir ki, pengajari oliwi bali bola telu pengajian, maka insya Allah itu matu dijaji nancaji sahabat nasabari nama seki pengallahu subhanahu wa ta'ala. Aja tuh si mucecewe tahu kalau pengajian. Pangkat tu mag biasa tu cecewe makanan magi biasa nama kurang lo pengajian majelis tali na sebab make ga aga sana
turi cecewe ayana podangi in kamana niki kamana tinasa ngagesane pa baju seragami kemana tuh akhirnya apa yang terjadi zaman di wilayah Allah okkomato ko sirimun rinna pong Allah Ta'ala tamamana ngi suruge rupa majelis taklimme angkani koro bali bolana matu tamarana kale callale pappule sambelang garu cang kemana sandal lalu maka anak ke ketua aji mana mana maka di Niger maka di Malika Niger nak ada bali bola aku Malika piku carana bali bola mu tama suruga na iko nak iya noro kasi Malika waktu lalu ko bola aku melo pengajian majelis talik di upaja cewek-cewek jadi ayah naro aga nami istigorang di Malika tatak niola maka di Malika nalai maka manai maka ni roturi cewek ibu kong kata ciri cewek-cewek ki podang apa aja mung podangi betul bana kade muruntu mu tu matu